Di mga loksan mga pagariakan na o paghilen niyo, pumati atano, o pumakinig atano sa bundingan ko Quran. Di nga Quran na sobrang namanghibu ayatan yan. Ugid na mali magatos ayat mipantag sa hukum. Mipantag sa hukuman. Sigo syarai. Ugid na langaw na ayat siya. Nabantu-bantugan Allah Ta'ala. Di ka masla si Allah Ta'ala. Di ka pudi-pudi si Allah Ta'ala. Nagyang mo ito, adirong di ka masla na piano tulian sa mga tawa piyahang galabagyan si ko dawat. Piano tulian nagyang na mga tao ko kaya dawatiran. Piano tulian na mga tao ko kaya tibligiran. Piano tulian na mga tao ko kaya panagundamaniran. Sa daakalakat kaumbo sa timambu ayat mipantag sa kinim buwataan ko nabi. Ado mag-ingid. Ado na ididiyan, ado na ibantugan yan. Kadi kainaloy niyan na so, nabi ko kiyang galabukanin ko dawat. Nag-inaloy wa Allah Ta'ala ng mga tao. Miyaloy sa Allah Ta'ala sa mga sampol. Akna ba mga nabi? Ugid na minitumpok siran ko kang galabag sa amala dawat. Minitumpok siran ko kang galabag sa amala tablig. Na inaloy siran wa Allah Ta'ala sa Quran. Kaya kasagad yan sa mga bantugan nila na gusto mga limo inibigay kiran wa Allah Ta'ala. Surah Yasin namanya karereg. Akialo yun. Agyang mo ito ang mga nabi. Yung dah nabi na siya Allah Ta'ala. So Yusuf Ali sa mga tafsir na ditingin na Antioch. Yan sa Europe. Na siguro na Allah Ta'ala yung dah nabi. Gunin na yakap pugingit. Nakalabang rin na doon kaya masyad na makapugingit ang malaingin. Gunin na yakap pugingit na kingdom. Na, so isa kaingit na isa ka compound. Ang tayo sa kakumbaon na luluso, maging ay mo ipuliran na dyan itrabil, dyan imbasok. Ginagyan mo tayo sa ka, ingad na lulun maasalamon. Kaya pinakamalaa miyaad na kingdom, nagyan na sa China. Kamiyakan po sila sa mga Great Wall. Ito yung pinakamala. So miyangaw na mga ito. Na isa ka bari yung nakiular. Na isa agit yan. Na dito piyagisugan ng Allah Ta'ala sa Nabi. Nabi tabligro ang Nabi. Mindawatro. Nabi lang piyagisugan. Na siyuporta pa ng Allah Ta'ala sa dua kataon Nabi. Piyaka siyuporta rin ang Nabi. Sa piyaka umanan sa dua kataon Nabi. Na so Habibun Najar. Habibun Rahman. Habibun Najar. Nakalaban Nabi. Kaskanian na pare-repair sa talumba. Ewan ko bagay naka-pre-repair sa talumba. Nasi iskanian di mare-repair sa tagit. Yung ipsul do ipuliw na aros kanian bobol sa inyan di pre-repairan. Nagira na pake-repair mga leader, mga panit na pumana inyan. Napukili nila kung ta-absul do mga nabi kapagiran sa dawa sa mga tao. Agi matin na sinuan yan siya. Ay mga tao, ay mga pagtao kan. Na parati ani bagay tingin na kaya mga nabi. Ada minitaling umayran sa rawar sa kamapir kan Allah Ta'ala, katuruar kan Allah Ta'ala. Sa kenapa sila rekano pupumangan ni sa sukay? Kenapa sila rekano pergi sukay? Nana, biulu iran, di marata iran so Habib. Si jagi yung takap marata iran na siya kanay pumaking uzong na sangata mufti. Ang mufti si Makkah, amikuro sa Pilipinas. Marada ako diyang dakap-top sila niya jagi yung ayat. Lagi tigyan na ada kapiran sa Habib, ikataniran, kambali nila na sample sa mga pagtaw, wala piya buno nila na in public. Nabiyang kawan nila, na ayat target na pinulubas o pinaka-mape, pinaka-accurate ka bang kaw. Ayat mong kaw na dia bakar niyan. Yang aligyan, ayong ta, kaya pagilan yan. Akanabas ka niya, nabi ka, singwan na siya mga tao eh. Parati ini wakil ang mga nabi. Di pinuluba kung ta, pinaka-accurate ka bangkaw. Kaya tirgit na, dia bakarang yan. Di. Agi tigyan na bangkaw niran. Bangkaw niran ang uta so Habib, na miya kasura so Habib, kaya pagkatanong ng nabangkaw. Pububukataw yung mga tao, so libugay na kung Allah Ta'ala mapya. So ito yung Zurila, so magfira. Allahu Akbar. Kapipil ginawa ang unta kaya bang kawiron? Doon yan, magkibang unta masakit.
ngon pagi berat ni anestesia. Yung tak kaya pau masuk mga tao nakagi malaswag ligian bangkaw. Na din na meler ano na ba mikrata ginaw na buko ka meler ano nakapipi ginaw. Ino to agi siyan di gunu Allah Ta'ala so kasurga niya. So palasyo niya. Agi maile niya na miyaka sura ubumu kataw yung mga tao kan. Pagtawa kan. So ini sambi Allah Ta'ala kumabiya. Akbar. Nakna ba Nabi? Na so surah Yasin na miyalo sa pada hadis api apan daif adina ni mabubuli puso ang Quran. Allahu Akbar. Wanang na Quran na aya puso yan, na idu manusia, so manusia na aya ipaganda manusia na so puso yan. Si ibu nga kaya dinundi ka paniskas sa saya sa so kumana sa utak di ka so puso. Aya maawid ko lawas na so puso. Kaya ni kagana ko puso magpampa adin na function lawas. Ya din. Na so puso na aya ini baratan ng tahadith na so tingin sa Quran na aya puso na so Yasin. Na upagili ang surah Yasin na aya mapapadal mo na tutul na so Habib. Allahu Akbar. Akna ba Nabi uwi namin dawat? Sa kanaba man dawat full time kadibo kaya pagilan yan. Lagi dah mga pagarita na mga loksa may mga pagariyami si Kuala Mistan. Aya bu iptugumbitan sa dunia ni amala na sa alaman na mori. Nasuka parate si Kuala Ta'ala sa tarotub si ko tarikaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi du Habib abitur hey mga pagtawakan na parate ni siya kini. Mga Nabi ada ipun dulu ni lang kanu arar ko kamapi anyo. Maong kanu ko marata ka pagintaw mataw kanu ko mapi ka pagintaw. Rilang kanu Allah Ta'ala. Sagut kenapa siran rakana kukumangan sa mga sukay. Allahu Akbar. Nah, ini pur wallahu ta'ala saudara datian. Bismillahirrahmanirrahim. Si kung aran wallah ama saling gagaw ama kalimuon. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Nambeling kakirana ibarat sumanga tau ku ingdain takia. Guni namia kau makiran sumanga sugu. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Guni ya sugu nami siransa dua katau. Napia kambu kegira na dua to. Nabi gramia ikatelo. Napi terweran. Amata anas kami nasiir kanu mga sugu. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Peter Wiran, ada kos kanu inon tanah manusia alagi demi. Guda ini turun wala ama saling gagaw. Amay tubu awahi. Da kos kanu inon tanah pepemamukeg kanu. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Peter Wiran, asukad nan tanu nakatawan ya na mataanas kami na siir kadu titu mga sugu. Nada apaliwa terkami arwar ku kapamaka sampai ku suguan wala ama payag. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Peter Wiran, amata anas kami na miyaka sukna kami samarata sa saba perkano. Beto udi kanu genek na mataan na radi menamis kanu den. Gumataan na masugat kanu den no puun rekam ya siksa amali pedes. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Peter Wiran, asusok na iyo amarata na sarta iyo. Ati amay ko piya kata demukano na pisug na ang kanu samarata. Kena kas kanu na pagtawa mga malawani. وجاء من
أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Namia kau maapun ku pikilida nu bendera ing damama asih habibu najaragi ing gegeun. Piteroyan, hei pagtawakan, onotin yus sumanga sugu. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Onotin yus utawa de pengninian rekan wasukai kasirani makau untul. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Naan to naa ibagyang kusadiyakan kasimba ek wala askanya ni miadan rakan gurung kanu pekanduda. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Atiku engko sosalakorkan na mga katuhunan. Ao pakaanta piyak wala amasaling gagaw samurala. Nada akilinding rakan o pangungugupanira na may tubo. Gudiya kuiran kesabet. إني إذا لفي ضلال مبين. Mataan nasakan na samauto na miyatagu ako din ko kadadaga mapayag. إني آمنت بربكم فاسمعون. Mataan nasakan na piarati ay ako sukad na niyo na pakinaga ko niyo. Na biyuno iran. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. Piteror kanian, sulka ko surga, pitero iyan. Hei dengan umambu, usupagtawakan na katawaniran. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Sukiap maapiraka nukad nang kogu sukiap beluyan yan rakan napad kukipaga datan. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. Nada apya katurun nami ko pagtaunian ko urian yan na tantara apuun ko langit guda kami sugu. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Da arwar ko lali sa isa, nasamaw to nasiran na miya padengsiran. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Hei kasendita pekatana ko mga ori penwala. Ada apa pekataling umakira na sugu bayaran uto da pamagergi.